Bodi itu hambane. Oh, nek Ramayana. Nek Ramayana ning kene. Wis teko anu pur Hongkong. Ning Tokyo kok. Padahal rada cepat, Mak. Iki ono kene. Oh, kowe kok. Penana kak, enggak. Oh, kau sah. Iki aku medun manten nggur padha kan. Jelas tak ya nih. Usah. Kita foto sen. Iku arep foto kur. Bayar ora, Mas? Jelas kan. Mas ora, Kak. Ora, Mas. Kok apa? Bener orang kasih. Kok ora tipur? Iki lho Mas, coba delok iki lho. Ya. Ora kok cepat apa tuh aku nambah film video mah. Video kok tretong. Lupa tapi tuh aja miring-miring kok, Mak. Piye? Jak nodang lu. Wah, miring. Sing jengking gini. Rono saiki pur. Ayo. Ya, ilah. Video kok. Ngene tak petak dadekno fotografer. Sing delok YouTube kok ngeludah sih iki. Laki-laki lagi ada. Ya iya. Pasing wis anu Plaza Ramayana, guys. Kota Madiun, guys. Ora medun ae. Bersama Mas Andret Yang selalu setia menemaniku setiap saat. Jadi saat aku lagi apa? Lagi gabut. Rame ya. Yuk. Mau apa sore mau sepi ya? Saya serami. Malam minggu Pak. Oh iya malam minggu. Lampune berene mati ya. Karo ngawi rame kene ya. Aduh. Padahal ngawi ora roh aku. Gak roh tapi ngomong atuh. Ngawi sepi gitu Mas ya. Kelewatan temu ya nih. Nek tamane api. Dulu balik kan ini. Ya. Lho iya iki mau balik nenek. Kok delok anu nang to. Lo kok balik rene nih Mas? Iya, jalan nih begini nih. Akan searah. Oh. Kalau Mas delok nah he. Patung Monas guys, sampai Jakarta guys. Guys. Luar biasa guys. Siapa ya? Yo tekan apa? Yo ora pantes ya. Rokoknya rasa akeh-akeh, papat atau 5 ya lu kan rono wong terus wong. Ora semangat. jadi gimana kan nek matahari ini ya Mas? Mau matahari ya, Mbak? Sama di Bapak baru cok Ramayana mau? sebelah ya matahari. Oh sebenarnya matahari. Bagus aja ini. Ini sampai nang aku. Nek orang jegungke tanah. Ngopek nama? Mau susah lamaran. Ambil siapa ya? Oh gebrekan lu. Siapa? Sing nang teh coba sisirai meter sampai. Teh kuwi lah, percaya konane. Jadi nih, wonge kok jadi jembatan ambekan. Mak. Ceh. Berpatah Sampai